Tamam gabza. نگاه این استمراری نه استمراری نه İdarın aşağıya. آه نمیدارم استمراری Mağazadan hem ya. iyi akıt mağaz şey o ana نگاه کرد مغز نجات استمرار ایخت استمراری استمرار نگاه کرد اینجا چی میبینیم او بود نگاه کرد اینجا رو نگاه کرد چخیل غاوسی خشوای اینجا رو دید چخیل بوری کرد تو از اگر همین کم ترگه بدار اوجی گریجه میشه این روز پراتروزه پراتریجه میگه İçe çıkacak ki icatını kararge. چی Yani böyle ki icatını işte iyice rahat. İyice muşak çıktı ki şey. ай برای کی акбай استمرار گریجش دیگه کو شد نمیشه پرده تنگ میشه بعد میفروید گریجه کشید بو میفروید اینجاش میفروید معنی اینجا رو چخیل کشود کشود I bajni disko, правильно? Байден сказал, о, иначе вот и на иначе что тут, и на меня, я маш ровня, и не жди кажа, и на. Агар ами ки пол мино буд шаваку, уже грижа мишава. Фахиде? Грижа. Тавбац хине. Нек мен основной массаж бы операция бы işte bu vadine. Фахиде? Моя кома сидит, красиво слушать. Ne o? Jamet telefon kar. Ne başlıyor? Amsuamo. Operasyon ne? H milimetre грижешь. Потом давай видео включать, надо хоушкар, потом где фото, ходишь, он я фокус не жуду, спидишь, як минут, потом фото составует, хоушкар, хезен. Хезен купил намат, хоуз дать не можешь. بعد از назначение потом панус бас телефон купил, панус бас дакаш телефон купил, قریب 90% دیگه چیکار کنیم؟ потом говорит, да, панус га купил, сажмем, уколоше дом идти, все. Операция отменена, все. Знаете, операция کنه. Tamam. همین مقصد بچه‌ای که گریجه هستن. سلام علیکم دوستان عزیز. بعد خدمت تماشا کنید. در روی اکران دبور بزنید مردم بسیار درویان. مسئله چیه دکتر جان؟ همین گریجه. خداوند اکید در نکنه. اما هستن که مردم موز 90%ش پشتیم گریجه شده. گریجه همه جاها. همه خصوصا خودت امروز توبت کردن هست در خودت بیان. نه، گریجه استمرار مو توبت نکنید. گریجه استمرار. من بلاکادش میکنم. من я وقتی که گرمانیا کورس توبت یعنی گریجه فازوناش استمرار گذاشتم. مردم نتونسته دارن. خب. آره. انا مگذاشتگی من. просто من برای چی میگم من بسیار آدمور ایجاروهی خلاص کردم. نه. ایجاروهی خلاص کردم. جراحی توصیه نمی‌کنی طوری؟ نه. بعد بسیار آدم‌ها هستن که چی جراحیش میگه تحقیق میشن. بعد یکم بعدیم که جراحی گارانتی سوز شوی در میوه نمیده. و یکم که значит эффект сейчас будет, сейчас будет эффект инсулина, да? Ну я думаю, после этого даже бумажники, bu kadar. Стенограф все плохо. همین خدمه وقتی که یاد دکتر سیم کنم اون سفیدی داشت می‌چینه دیگه مواد یه سیم کنم می‌کنم در دو چیزی که میگم از چی می‌کنی اون سفیدی چی معنی داره چی بود Вот на маг, да, ну бабка камера про ту забыли душу, там возьми туда, вот, жута холодским посадки. А вас таким сон бегем, удам я возле бачал на ноге, да уже до пошли. И грижа на дно протруза, но он протруза, хариб грижает, хаму вахт таки меброя, аму стумура, аму рага мечка. Рага мечки, варам намина, урак полом мне раз умеет. Вот туда, туда. Барам прав, вазифай десять чеков, мы барам обгадно. Но и в одной войне мы чеким, что говорит, кто говорит, твоя колбаса. ОНД лайк постоянно стенограф не обдора. А вот это нормально. Бат жира витамин D, витамин D куда нужно. Самое главное миюна машина. Миюн дует постоянно машина, хорошо, что его бумаги могут все решать. Не могут быть на месте. На ушах можно планку, уман все решать. همین موشک‌های استمرار موشک‌های میون احمدش برای استمرار دوشون چه کنم همین موشک چقدر بخواد موشکو اندک مندک وای کسال استمرار داره چی نمود مشقو کردن در کور همین مشقوی بعد مشقو وای همین سوال گیرین همین خاموش میشه یا خومرک بوده میکشی و میکنی و همش در همه کتابون شکل غیر میشه نداره کدوم چه خیلی فورا مثلا در برای همین استمرار مینیمم 50-60 نمود مشق. Odam یک نمود شب گیره که همون موشک‌های
vay barıştın Murat korktu. Sonra yoldan metnuna uyum soru girip ayağımız sabah kışın yine maçtık yine. Ama da kardı yine çamburu yine tekrar yine soru girip vitamini yine bir soru Haç dağımız maçtık o tabii yine maçta ki prasoy. Я акасам ҷанавис аст ки ака салом ҷавоб де, ака нашоти ҳамин ситумуҳра илтимос ҷавоб де. Чӣ ҷавоб диҳем? Гап дар бораи ситумуҳра как расрасида аст? همین مشتاق چند تا میگیرم؟ Yine misal gibi hem maç bozmuş oldu. Benim maç misal odam her roz kalan haç dağınıklar. Ben annemin maç katı bisyor odam ortada ya da kışa boya kamsil muhulaş kasabet tamam diyor burada. Bak da hem maç kamekli. Men burim vaziyeti de hafta maç kamekli. Bak tek dedik sormuş bu bastı. Vakti bir hafta maç kamela. Organizmul muhtemel şahı bazı uxuşa sebep istemeyler. Barayı bu bakar arasında da prezentasyada da kungardi. Vay bak bu maçta davamlı. Davamlı bu da nobuç. Ama kasal bulmuş. Uç kokana ufokmano. Kaç baş şey ne batıyor. Bodgar olur şu bu. Sadece çağır zero et oldu böyle. Var değil. Ne tere var. Ne var yine maç prosto ile oldu diye var ya. Bu inanın. Haç tahmin dubur geliyor. İyi bir sınırlar var. Yani ikimikini yap. De Oslo, yine prosto, yine Oslo. İyice nagruzes, yine ya. Rasmi gibi ne gibi? Ya وقتی اینو ما خستم از یک کاری شما نخستم اونجا هم یک کشی Olam kres. Şina kız sat kafo var. Kafo. Tak. Bırak. O onu gel yine. İyi benim kızım kabul falan kayıf benim bu var. او یک اینجا بکشه O. بچه ها خیلی کنه Yine. Yine kelmeler o zaman am sabuk yazı diye. İyi tabii karoçi. Fan stumuray kala, han stumuray kalon, tom mekaku, ani da tom humişa, ina, arayı kelme, ina, osta. Bu milyon rosmeni mi geldi? Seyim bu ham kheli rosmeni ne geldi? Kafo var. Bad geldi. Milyon çorum bu. Taraf bilirsin çağ, ya, na, mırabınayız şans. Ana ben milyon pancıbur ile, iner geldi, pancıbur bu kafo ile. Vakti ki odan Yunuslar mekinen dı hafta mı ben mekinen bu. Da hafta ettiğim bu bir kırk sabah mışa. Batıkça mı kura kardan gibi kardan kan. Bir şey oldu bazen ki. Ami başka mekinen bu. Ben o zaman başka ne misal mekinen. Kay bazı vakit mekinen desem bu bir bakmış. Lekin o vakti ne mekinen ben yak. Barodan yak davurstu. Ben yak kalbim. Befal. Al kattım az fay. Ne sabır benim. Baroçi ben buraya bir şey ki kardan diyor. Yine ta. Sıra olmuş. دستو هم جمعستن یا که دستو هم برای حالت توختن Yine. Uçağın bir yine. Tamam. Dastı چند kadar çevir. چند دیره Ya o uçağın da fay bunu bak bu uçmuşsun açtın. سوالا هستن سوالا бале Курбонов Қодир. Миёни ман так ҷӯшидис имис. Ака сутумуҳраи мак грижаане ки ҳозир як пома мехапад дард мекунад. Чӣ корш кунам? بیایم Хеб биё. Метро Котельники, улица Строителей, дом 5. Шашум подъезд аз тарафи лес. Муҳтарам Қодиров Зиёратшо, профессор. Яке аз табибҳои бо таҷриба, тамомкунандаи факултетҳои международӣ дар бораи ситумуҳра ҳозир каматам суҳбат кардааст. این odam ба фикр ки дар Тоҷикистон аст. مردم تماشا دارن мардум тамошо доранд. Мега ки ягон Тоҷикистон дааман ягон Avvali disido. Da kitobu şeriflege ki çıkılışlege man taklif meknam çel bemurir tavbat karanır. Müdürüşlege yakın parhez се чор каси занг мезанам. boştur yakın parhez diyum rejim.
رژیم سیم دورو چهارم پروفیلاکتیکا سبب کسل گرفتن من خود تمامی کتاب‌های ریکامنداسیون عمومی جهانی را وضع سیمین ارکانات را می‌دهد اروپا را امریکا را روسیه می‌بینید در کلینیک ریکامنداسی تمامی کسل را از نامور 95 خودش همین چهار ریکامنداسی نمیشه می‌بینید زوری آورد می‌ده از زورش ما مثال می‌گیریم بیان نمیشه که مثال می‌گیریم وقتی که انسان کشورش بلند می‌شود باید که پرهیز کنه. از چی باید پرهیز کنه؟ مثال خود در کتابون نوشته که اکاز کلمه که افقوتوی سرنمک می‌کنه دانش با بلند میشه است. برای همون یکم دماغ گرفتن نکن یا کمتر گرفتن نکن. باید مطلب اینه او وقت نشه گیره. برای چی؟ اگر بشر که مون دماغ گیره افقوتوی وزمین مثال تو جرن پرن کم کنید تو با قریب 15 میلیمتر تو می‌ستاده دانش خاص می‌کنید. با وسطی پرهیز. بعد رژیم مثال قدام یک دالین درو کروی وزمین باید نکنی اگر دالینش نموشه تو باید فوتبال نکنی داودان نکنی شبرا نکنی دالین باید متعلیم باشه را کشن نکن 8 10 12 تا شکر را نکن اوز که با همه نمیشه که کلمه چورا میگرده همون باید دالینش پاسن چه عمر میگرده همون نمیشه که نموده بعد نشه سیم نشه که دولو سیم جو دولو دا سیم جو مثال даже همون то что режим буквально оказывается да از شکل میکنه 80 کیلومتر اما 10 15 میلیمتر اون داله پاس میکنه بله دولو با قیدش مثال داله اون هست 70 уже قریب 25 30 تا جوابسته پرهیز چی میگیری اما خودش دولو میگیره یعنی دورو در جای سیم سیم ای همین ریکامنداسیون خودتون سیم جوه از چورو بنده که سبب‌های کسل گرفتن نکن. برای چی مثال کسل داله مثال معلومه اشاره کنم که آدم چی قدره که پریشیبات کنه یا اون استرس و شوک داله گرفتن میگیره. باید استرس گرفتن نکن. خب یا که آدم باید مثال اگر که داله میشه بالان شد که پیرادیس باید اودیش کنه. بود هوا توزه باید کنه. سیاه یا کمتر سیاه کنه. یا مشنشگی هست. اساس کرد برای که مثال اگر کدام کسانی که فرق نداره بله اورولوگ هم هست که اگر که مثال همین ریکامنداسیون از آبش اگر روایت نکنه کسل توبته نمیشه در کسل شروعی بود نو اپر یا روش کاری دوش تو که نو باید رژیم شخصی باید چی روایت نه بیناش بعد اپر از باید اصلا کنش نشون کی نمیشه یعنی خب اینجا بعضی سوالو میشوند مقصد یک بار تکرار میکرده در باره متخصصی که در همینجا کار میکنن مقصد یک کس نویسه است که گیمریت هم میفهمند یا متخصص دارند دیگه نویسه است که اورولوگ هست همینجا خوب میشه که یک بار همه متخصصی که در همینجا کار میکنن همینجا یک بار سلوخگه گفتی چی رو بگذاره بعد در باره با دیگه سوالو با جواب متخصصی در اینجا ما کار میکنیم اصلا متخصص اساسی ما اورولوگ هم گینیکولوگ داریم تراپیوت با داریم تراپیوت تجربهش کلانه دکتر پلاستیکی خیروبدت داریم دکتر اکولیس داریم قد ما دکتر اکولیس دمی گیمری دا میفهمانه نه اکولیس چی اکولیس چیه یگان ملت خیروب برای که دادن بشاره بوده اکولیس چشم آیوخی بعض چیزا نمیفهمن لور دکور دامو لور با خود یک تا لور اومد خیلی یوشکو کم دروایی میگم تا نشید باید مو در یک لور در کورتی بیند هم تشخیص کرد هم اپراسیون کرد اپراسیون هست فهمیدی همون گیماری دیگه همون وای همون لور دو اكو گیماری تا اون لور کنه تا واش کنه وای چیکارش کنه خب در باره گیمری اگر گیمری سلوخیک باشه میتونی که مراجعه کنی همینجا برای سامی نه که باید خودم باید یه ایمپتی و کامپیوتر کنم کامپیوتر میکنی برای چیز باشه بعضی وقت ممکن باید کنسش میوی میبیند مسئله حل میکنه دیوم سوال خب این آدم گریجه داشته است در تویشتوم دست یعنی با توبت کرده است بعدی توبت محسن سوز می شود با همین کسر با پیدا می شود حتی پیشی با فکر بختیار گو بختیار یک تا کوستوپراف در صدا و در اینجا پیش رفتگی میگه پیش اون مرده کم رفتم نشید
чӣ кор кунам боз ҳамин машқҳое ки гуфтан ҳамин каса ҳардаш машқҳоро вай кардан ҳамин машқҳоро метавонӣ ки майда машқ кунӣ баъд ки ягон дорон бояд бигирад не ولی گوش کن این مشقای من نشون میدم اینا رو وقتی میکنی کسل در اوج نباشد زول اگر باز میشه کسل اوج گرفتگی در کارش هست правильно почаще буде сазисну у касала у اوج гирснимат кардан ко ҳафт ҳашт дар рӯз баъд значит این مشق давом میکنی بعد باشه ҳамин این як баъдем ки сабабош гирифтан ко сабабой ҳаму барои чӣ миёнаш гирижаш ё ки вайша осу намак гирифтас ё осу хандроз меган ё ради кули а сабабой ванаги мумкин ва витаминиш камай ҳамиди мумкин як рӯзи гаш намерасад вора гирифтан ко бисёр одамон муакказа витамин деш намерасад баъд миён постоянно бода физиотерапия боша когда ҳар миён дар бина буга хӯрай ку гӯя пура мешай фаҳмид миён бода ҳаракат боша ягон гап мешавад мушҳо гуфтам ку мушакҳои миён бояд постоянно бояд дар тонус бошад то соми ки машқки стundora дар қаҳва бале дар бораи геморрой хай бо хандидааст геморрой ҳеҷ ҷои ханда нест яке аз бемориҳои бигем шадид безебие ки бисёр муроҷиат мекунанд ман худам шоҳиди зинда ҳастам ки муҳтарам профессор тавбат чуна мекунанд назначен чуна мекунанд геморрой мешавад стадия дорад чор стадия дорад якуми дуюм сеюм чорум бале якуми дуюм сеюм основной массажа дору қаи тавбат кара мешавад дору қаи якуми дуюм стадия буда вообще операция накунад фақат нормальный тавбат намекунад сеюми чорума ҷарҳои кардан ко барои ва ҳеҷ кукаш намешавад барои ва руда меброяд осложнение метиҳад дору намегирад дар бораи ақл барои ақл соз кардан хондан дар кор бале чӣ ақл не ва чӣ рӯши гӯшка мешавад фаҳмед дар бораи вай якте диҷа савол додааст гапото намефаҳмем эхомета ай баъзе гапото эхомета бар кабинети охиҷаст руш кунем салом акаҷон и духтур дар кадом тараф ай духтур дар шаҳри Москва метро котельники улица строителей дом 5 ҳозир як ҷое мерем як бори дигар дар бораи ҳами хак ба фикр ки бисёр ҳами ҷавоное ки кор фаъолият менад ҳамиҷа ҳамиёна мичо подписчикор ҳамаш ба ҳами простатит мисол касалҳои мардона касалҳои гузаранда ва дигарҳо дар бораи ҳами як кӯтоҳ карда як вай мекардик барои чӣ барои одамои простатит биёянд дар бораи простатит ва простатит хели простатит чиай баъд пайдоишеш ё ин ки признакош мегӯям ку дар бораи простатит мо қайд пеш баромад карагид простатит ин яке касалҳои ҳаста ки дар ҳамин бачаҳои ёш касали паҳншаванда бисёр ай лекин вобаста ба он ки бояд ба ҳамун роҳҳои пешобу ба корҳои мардӣ ё дахола дорад бисёри бачаҳо изо мекашанд ки муроҷиат кунанд хоб лекин бисёршам ҳастанд ки муроҷиат мекунанд ин касал сабабош чианд сабабои асосии ин арӯи ҳамун ягон микроб ба ҳамун ғадуди зери хишак мегӯянд простатара ҳамунҷо мехалтад ҳамунро омосвара мешавад сабабои микробҳои объясним уже не обязательно ки мисол гирем ягон вайша хати ягон кас кураци вай во камад мисол шамол мехӯра ё ки турат мекунад даво хӯна ки ягон ҷо қиси шамол арӯи ҳамешна яташ мисол гирем як микроби ҳама безем кишешни палочка мегӯянд вай ай рудан гузаштанаш мумкин ай ай рудаи прамои кишка ай гулу ай дигар гузаштанаш мумкин ай барои ҳамин простатит худаш чанд намуд мешавад ҳаст як бактериальный вай бо бактериальный бо чанд тақсим мешавад хоб мебошад ҳами касалҳое ки шумо кардед ҳами микробҳо бактерияҳое ки дар он ҷавоно ҳастанд ҳами дар ҳолате ки мисол мегарданд хонашон мераванд бо оилаҳои худ ҳамхобагӣ мекунанд мегзаранд дар не агар бисёр сабабаш ягон ҷароҳиё инфексионе ки мисол ҳастанд мисол микоплазма мегӯянд уроплазма хламидия ё мегзаштагианд агар ваё бошанд да мегзаранд агар ин кишешни палочка айхнукӣ бошад намегзаранд лекин вақте ки простатит ки шудуданд ҳамун сперма ҳамун микроб ҳати сперма дар зана гузаштанаш мумкин аст ҳамун сперма воспалениям дорад
То есть ҳамун воспаление ҳамун занак да мумкин таъсир карданаш мумкин аст. Ҳамчун воспаление як зананда мезине ки варам худаш воспаление сперма. Хай ин акад хел мисол гирем да казатели окончательно ахири караги незине ки все равно вай ура бояд тавбат кунед ба занакати бирасе. Намуша вай сперма мисол ки мигзара касал сул мебарад. Простатит, аммо оби простата хати сперма ҷо мешад да занак мезарад. фаҳмидани ҳамин бигем признакош чия? Признаки чи? Признакои ҳамин микробое ки гуфтӣ микробое опасна Не, признаки простатит. одам айҷо мефаҳмад ки ман ҳамхелӣ бигем проблема дорам. Простатит худаш чандта намуд мешавад. Мисол ҳастак простатите ки тамоман ягон шикоят надорад. ягон признакам ягон маълума яке мебиям мегӯяд ки ман кори мардум сисидаст ё ки таштам ё таштам ягон шикоят мекунад. Баъд вақте ки ташхис мекунем меёбем. баъзе ҳаст мешавад ки мегӯяд ки вақте пешоб мекунем камкам месӯза ё ки об меравад интариш ҳастам. баъзе ҳаст мегӯяд ки ман пешобам тез-теза месӯза об меравад шабо мехезам рӯз мехезам ихеш ҳастад. баъзе вақте касал абасир мекунад тез-тез пешоб менам месӯза температура мене до абсес дар интари ҳастад. шуд ҳар хел мешавад фаҳмидаш намешавад. лекин хронический простатит мисол вая и процентиш бисёр аст. Простатит ки мисол авҷ мегирад ки остриш меган ё кам аст процент 5-8% аст. Хронический простатит бисёр аст, аммо хронический простатит ҳам ҳар хел мегзарад. ҳар одам дар ҳар хел. баъзеш ки бачаи кам ухай ҳисиш намекунад, баъзе кам ҳис мекунад. ин ҳар хел аст. Чӣ недоштам. خب سلامت باشید دکتر جان. هزار رحمت خدا. خب برادر عزیز الحمدلله جوی دکتر پروفسور بهترین شخصیتی که در تاجیکستان و روسیه مشهور است دکتر زکراچو ان شاء الله آمده بودیم بالنسای نو شدن الحمدلله سیامکش کردیم نوارش هم میپرتیم این بالنسای که هنگی شدن یعنی که همه را شرکت کردن کلون کردن الحمدلله سلام همه این بالنسای شونای الحمدلله همه شو سیامکش کردیم به هم خاطر دوستان عزیز بهترین جوک شدن های نوارش که برمد بعد میتونی انشالله این امجره دست چپا رسیلت کردن با نسای نوک شدن هم یه سیونکه کردیم با هم خاطر این ها کلون است که همه یه نشون دادن نمیتونم حاضر خلاصه از این که برای مردم تاجیک مبارک شد باز هم برای برادران مسلمان پریچوسکا من برمد الحمدلله مویسر از بابا جان پریچوسکا میگن دیگه یا چی بگم هر چی کردیم با خاطر خودم با خاطر ملت میکنیم سلام علیکم و رحمت الله. خب من افیر سخرین میرم نمره را در کامنتر ذکر پیدا میکنم و در صلاحهای نام خدا نگهدار. نتورک کاتل میکنم.